kia sangma di badan rekat lem budget di badan rekat lem pat kumju ya parok ki nongkit kam jong ke parti nado jong ke state secretaries ki NPYF ki NPWF di badan rekat lem pat parok ki members ki pelawan na ki block na ki DCC prepare lidak dan jengkemen habang ya rakhi ya kene ka foundation day pada ke birth anniversary hawa nginum nak pelen pa ulit pie sama dei uta ton leader om tang jong ke jela ke bi jongi ndrai ubi leader uba lai thu lut ha barok koi ka bi India ni barok koi berkumpul ubi leader uba latre khamtam namanta kirit pat ki tribals hapo kane ka North East India khamtam but ubi weiru ba haki speeches ki jong u dengan pat parliament ujung BGOE ba ya ka ek ba u fight ba khamtam haba ki kristan shalepen rei u fight namanta ki nyam ba kinlong equal kumba nitip bagi em po ke demokrasi kumta u fight u raise ya ka voice ki jong u but they nakata daw haka jingyala bendi jong sa lead pi sangma ke parti NPP kelayo ban long katakan national party kepada ke the only party na po North East India kepada katakan national party ni dapat jengkemen apa video aru ya ke government kepada ke parti NPP apa yang jelang dengan yang jong ni perkunjuk ni dapat jengkemen ba kane ke parti kalau nak sutiet sekibai pat jelaru po North East India perkunjuk